mwako ibona kwa madeni tuliko tuara mono madeni najua ni mengi tu aki najera sema sikari manene umungwana naro kuruchinse mochia umugonchora aliyo kurukwa Thomas Mukaya Masese ikaringo mwalimu tata gagotegerera radio ikurukwa KISII FM Thomas Mukaya Masese umwago mugoro sana garingo mwalimu amanye temiganiri mekoro igentu tuanyora nera kantebwa ngokwani sana mekubali sana salamu bana nkaumera na abasubati bachakire gwesoke soguriye birogo musubati bono naro onyoboirio kuriye kerogo kyo bo MCA wodi ya Mukama by the way gari nurse by profession na endene ngwe na iwo gotebe rota the counselor ga is one of the best counselors equally ntomoreta ali tukelimo akoro kwa Horn Grace Nkwae akantinga ko totegerera sana kantinga kwa ndi mungu ngona ndi kwa Ronald Mayaka Brigadier salamu zimefika bana kweli kabisa salamu ni nyingi kanyoro mungono ndo bwate chemist kiroka ali bwana mbarabara umusubati naro ku Margaret ai they listen to us bana people listen to radio washukuru sana kabisa baita bosingambi yamona sengencho yogo tutegerera kungabunoko kweli uko tusiro kuna kukuagerire bona iga tolegeta seni ekenene sana gusi ni kweli kabisa ende umanyete yasaga tebiro bono ainingu kuja ngura pingi na ende kerale semo yaitu ngura ingire una deni ama tuzame sina deni acha tuzame madeni na mangi lakini ntoje kuli yenjera ngara kwenye buna ngora gotogendrete wiki kina ntoko yakora sebono kindly ntuminyore ngora so nange ne lituka igendera gotegerere nkayo mugusi nabo konyoranga gadeni kawo akareirwa asigeta kabirabu kweli kabisa tuzame ndio nchebuna botabu bwa taifa leo gere itariki 22 chyo umutinyo gatano limaso mwaka yo 2026 litukole Jumatatu ikiwa ni Crazy Monday na kama ada ilivyo na ada ya mja unena muungwana ni kitendo gazeti kwa kwa nene ya The Daily Nation tariki ya 22 chumutinyo June omwaka 2026 litukole kunga Jumatatu Monday Crazy Monday crazy indeed na nyora meke nyoka tebe mutinyo na kibono ukoroku enkoromomi mutinyo zita na batavya tibitibi kyara batu bayikuigwa mutinyo ukoromomi na nyora batego zedelie bate biguzibiro la kwa biro by the way biro lakini bona abantu bamanyita magana hata una chance imbaiwe mukagorira kidaba etege gusi agoteba kigesunde kia jaje kigesunde kia masaba autoroji kabisa tuleti yake baki oire mutinyo gorgo ero yodadoka tuleti yake baki ebwagirende Watera rengo kwade bite bya saba koronto ebinge zarango yetabusa agiri linyo arajinga kiye monkarasero mwaka mekenye bubara nemanye go ikere binte yo intro ya ndere ga jidesara ga mekenye bara chive kitu abedo jiya sara atu yede gara gari goro I'm telling you tabi chiabono ngoro sara anyway kwa heshima na dadi makuu bana tupatie headline baada ya siku nyingi ada headline ya police bosses power struggle police bosses power struggle kieke igondo chibi chayo monene w'abanyimba yiga Kenya gosomo Inspector General Moroke Douglas Kanja ndio ensemo ni gondo chibi ebicha ya umunyakiro gobweke mbere kunga National Police Service Commission akurukunga Dr. Amani Yuda Komora aseko tebekananga bono responsibilities chabanta ababere because National Police Service Commission neke ombegete nerete eko handle amangana human resource nebintu bindi bya abanyanyimbo omo Inspector General of Police omo Douglas Kanja ne nabwazi responsibility chaye bone otebekananga ngutuma nabale sana especially ekerego cha samangana yogotelena chi budget nguko allocate bese kigo chia sengo engusana nere wa nene sana up to now muganora sepiche kane baka sepiche katano kosi ye uniform nege ya Inspector General yes
Nege kia National Police Service Commission. Kazi ipo. Hiyo yote bago sana. Was it this year or last year mpaka recruitment ande kara? Ili ya 10,000. Yes. Ili ya 10,000. Egatene ne kiagera bono mochoko turatuka. Batundita hiyo jete fourth kote makwando ligente kina ku understanding a problem where and how do we sort this mess out? Asiengo sana. Mugano niko rasepeja kana bakasepeja katana se gazeti ya The Daily Nation. Ase headline ni gazeti ya Taifa Leo, fichueni orodha ya fidia. Tafadhali. Watetezi bwana wasema. Bwana ngimogo nya goteberanga kia bantu rechiri bubere baguchu. Peke list nga ye beneficiaries. Ramburu mochi huwe list ngabara mo. Koro mongo to bosi. Waba yeta ya bantu boss. Abantu bacheki kiri hidali anendira oyo yakanyorete noyo oyo ekene oyo na asirutyo mugibabuya. Oyo na hali nilisasi oyo na hali tu agabayiga. Like now there is a woman who is crying bwana oreko genda dimeso muswati akaumera na netia gazi mwako bosyo bonda ikorora umuntu bune bona bosyo wase list yo tentomanya kubolinga bodo ngolendo oyo bekire gaiga incha support this thing 100%. Why mtu atwarete issue ngabune 2008 ndio ekero post election violence yaba ya 2007 ndio abantu mbale serikali ya kanito bonto lakini eko tebekana nk'abantu bale bahetwe bese batarenge wadiriwa bwana abantu mbale badirigete ase ntukiriya post election violence batana ko yono shiringi up to now and they lost everything. Obo jeuli bogakorwa my friend na chieta asigete ngakoro mugano yo ga depressed for almost I don't know how many months ali bukurenda iga ziti boncharia kiota abe traumatized my brother umuntu yabutule makokos as post election violence. Let me tell you, we don't want to get of such kind of a scenario. Kia sama zikania manene kiagera brigadier nale kuligere ligoro yomo subatu kurukushilo bwate miaka 26 kurwa madare ainyule tobo rae tiritate kera umeranete ne tiagas iya mokorete bonara umu kopita ikorora unyule nabwata abana she is now crying na bagusaba nyasaye ngambu yamona mwero tobo moyo lakini ta ikorora na bafiri tinga oje ndi yoko bwaganga naira nirenjera ya butambe lakini ngagiye oja gukora amanyenga na RC list uroche no ino muntu utayibore tunobore mabwo uko wacha gocha late kia sama sikania maneno hard it is for a person muno you are just nakoba ndio maana watu nauliza wapi orodha ya fidia mugano yakushalira no kwana gora igabo igase gazeti jiga ya The Daily Nation page 5 na 3 asubako tebaganga key victims want the list made public. Brigadier, we understand message bako gutari bugima bwa muntu kirayirani tari kende kirakore but is just appreciating agwanja gakiri ndegi yayikire koba tigaturiye nkira yo gusira abantu so kachiya mwakurwewa tigachirwewa sejera yo mojoko gochiya so muntu deserve it agi nakiye ko ere list ye echegwasi tumanya ngaki oyo neke nenga yale bwo yengai umuchandanya lete norori magnitude ye injury ne yakwete gabwate lisashi mubero ye gitari yale ne ya igorale so that they can clear ikeye de dagende ko korubisi in fact abakenya bonomba konye ngabona asabu muntu narumise tigaki oya oganiri bono bakonye obonene gwetanje ndibwese mugano nora sepichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ndoza sana gasiye nkongu sana epeji agatata se gazeti ya The Daily Nation nkubulyerenga ki gikomba fires. When will this madness end? When will this madness end? Hakindi bo balimo uburahere emerero likumba every time and again maede inje this makes the naro jabanda abakorera bagotebana negendo kiabange tu nini abantu bale gukwana okay esa kobaragi abantu mbatakeria segete mwana mbagotebuga mutakeri mwaiwe notice yerega nganya kurwa iba gukuna korore ibintu biri bigokoreka na bitayi akona gutonga tonga ibintu y'abantu yazira atakwara y'abantu ibintu bikayibwa na people crying abantu ko nali baretira umuzigo. That's very sad. Alafu egento kirega iga enteke nakiroche muwakiri dansa no mali okwana byesana nje akabira batebanga why court rejected bid for Catholics divorce tribunal nga chinywa moise ya Catholic kwenye proposal ya bikirunga
chia kwano ne tribunal getengao outside court take what court proceedings lakini kigambiro yatu gutetekerangereria ekyo no ikene gento kera asirichi it's a constitutional thing yetakere kubwati bwa abantu bagenda bantu ngagiba guchira no DC ali bakora ibintu kubite basainia ikigambiro ngiyete tibono ruling getera chikolenta ndeshua eidomo ese uzugo wako asabantu bago divorce asabantu bago tigana ndio ikigambiro ngiyete betenga amosaja muwa abantu batiganire tali rasimo mosacho iyo agenderere go support mukungu iyo izakajite kujia urumanya nabo akibaje ucha gutigana ikera abantu banchaine bono gocha kwamwe abantu abatiganire pi umusaje ko nyoro mulembe gatagira ati kwati muke Bade kabiro kya ruete muri very simple igu argument ya bora yarege argument ya bora yarege tebanga we presume ingekero kwalenge in marriage before you separated you were in sane mind yes biya kwale wasoba no bwata obongo no bwata maboko no jete sukuru kero no bwata diploma ya wose certificate ya form 4 second years nabo we support yes nande kero kwamwe gabono ngoso kole that means you can be independent on your own. That is what the constitution yekuru miyako monda bwerete ko make a decision kukwa kimukia mabunchara wade bajite tigente kiwajire tani nakyo to bakoya yeko bamwe aya mocho kwe mugiwo ngwagwaro mugazabi choke kurwa ayo lero wote runo kono te barora sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time ngwa no mugano igoro yengusana negenderete ase gatia Inspector General of Police nege kosikelia police National Police Service na National Police Service Commission mugano no ro sipichi ya kabiri at the same time gukora kurwa sipichi ya kabiri bono umurai wense ya Kenya Moske Dr. William Samoei Ruto igo abainyoiria basanga kumuranje mbali na gutwara ubusibore kigatiba gukora ukorobekana igokore no mochoko mu basigo salia mali kegere nsene ya ino bado ukorobekana ukwege kwaletera siasa nyingi sana especially uko kwara miss chinsese cyerutu sana tariki 25 let me tell you njoma jete ekaronkora aligelia magana security status chiense serikali nkonyorera intelligence kurwase ground kweli kagere tinge serikali neso ke correspond igoro yegento gete onye mbabu ati intelligence ngegente kinki basa koba igento gete kenena and that is otherwise why would you respond to something getaliko adapt and that is why the National Intelligence Service yokoroje yabiguru budget ijibe sisa yes kere mirimo bakora so maana yako na kukwandu roje serikali kuna zitizanga nini it is something boiling kirenze anda ya Kenya bono kirigento bogegete kirigento yani no ko politicized yedongero ya ndoje mana ya tebirunga siasa nero bujeti nzia baba de bana ntuta ke dimana siasa dibwesi katotore tutweka ate bara de tuge leaderless partyless tribeless lakini bora bara ibasoire ase epiche katotega ziti Taifa Leo watu tubia Raila Odinga ni Raila Odinga gusiribu gumabwaye bono James Agre yorengo nere bono tagete gochaka kora maandamano ne chinguru na chirichi ya Raila Odinga and you cannot dismiss James Orengo. James Orengo amekuwa na Raila Odinga kwa muda mrefu my friend so if there is somebody omanyete Raila Odinga we are James Orengo in James Orengo huyu actually mnamo yuko yokwana gora sepeji ngatana kabla sako tepanga ODM rift widens as Oburu and Sifuna factions fight for control nseme yende kura wa na Edwin Sifuna no bono James Orengare abateba nere party leader na moino aso Oburu ogingare igetigare toro nabantu bake tebekana igabono which is the ODM kwarodrenga
mukagaguo kagakoerera ni murutu ya bulimire na ende ntu atebeta ngisisa niye kova ODM gekuba kikanebe kabiri president does not need ODM kwa igule gradis wango of late tebe tubuka bana tena because ora ruba ya jirega yate tukabera ndi oburu diga gatagia kwera ozela tawo sia ya bad wakajigire daje ku pawo ya bora Siguru chawa gaye. Mzade watawa isari. Umonde ko rais kabisa. The president. Na ndo mati president. I want to tell you. Umungaini yale. Amekwepo. Ndio kana. Siasa. Akwale ndio kwa radio. Lakini akwale tabara batukuzana. President. Ya kwa address hivi kwa mero. Robo yero quality. Hivi ndio rojire. Sasa dada ni maseti kiongozi. Muswati naro asama sikania manene. Omo Kenya naro muswati kurukwa Sheila Chepkoril Tanui. Iga asiriri tibuguma bwa imense ya Australia. Tariki 19 cy'umutinyo gatano musubati uyo wahene bwa yembora toka ntura amanyege ndukia bete mubiro hiturarusigwo kirobodi gozigisinyetega akorengana no munyakirogo bwe kamati ukorokwa Nelson Koech igatebe mu waziri ukorokwa mudaba ditayo omokonyo tarikorekana igobakari gosenege garugia G7 muditayo gosaini masakara agera na se bunge egere mmebulicha kayo kwa yuji gotoli musubati yani irishoti abatebanga musale mudaba dimo waziri we mwari kizichi ko tararo rekada babulire odiro la CPG EPG ya gazeti ya Taifa Leo zee itume denengia sana deva komenda sana busi very very serious industrial park Noji nyorete gate. Ntonga ya alengiri ndinare alengera sironga. Afya sironga magegere. Ya tonga ndanyikera lakini asironga baro gwituko. Airenda era ro chake. Anyway, mara no itiganyutike obase page ya ikomina kabera iga. Igoro ya magana chi industrial park echi alenge kuchikorosiwa. Aiga Kenya. Ase county mbalimbali. Ase pichi yakanile bwa roboti kurwa ase constituency ya Olkalu ase bona gotebekana nga ikema kia UDA kianda kibwate serikali gogia chakiri kutumika chimbinu including wachaka kolonji chi project ase constituency hiyo osibwa bochori borachi gokolekana tariki 15 na muchimutinye I think yogocha ndio elinde gotema kurutago osigake agosi gosebaji ko yora bubuye kiagera competition igere very Steve gatike makia UDA na kelia DCP kiaye Rigadi Gashawa Olkalu onye by election nere raji itakuwa moto sana itakuwa moto katika gazeti yega iga ando chibambulikira tamagana ga iga igoro ya magana high school Romande iba kumulikira magana y'ebisongo otabanga the art of public speaking ndo ligete article ngia sana vega samagana oral skills the art of public speaking kubwanireta sana unai public speaking is an art yeah do you know none nchira yoko gutara guja bozio wachakire it's part of public speaking kwanya ko romondo ko imuka gojo agero jingo ya batara bayone yenda kuchukwana ingenja chaka goja kurwalia kero ko imuka kurwase kero goja bozio kwa irulivaga ngoto prepare ngumuntu yegenta kukwana ngomekere sesi kuchibosia ngo expect you something out of that is why if you notice why bagotebanga Barack Obama was arguably one of the best public speakers as a president ya very US anytime walengo go chabosi kukwana algojo yenjera geta yes I came to notice that skill you are showing confidence igoroye ntoko chikukwana and number 2 ngwa karolira alego full yeshati yae
Eza watege ndo kalipo sai gonga ne ndo achachi kusema ni ndaigwa umuntu ariko kurone kigo tiaiga akuna bakajagaje jirageta gusu oh this actually means I'm ready. I on the ready go ntongo kwana I'm committed na ende kero chise chia ne chia ikango chiko kwana nje tindiko bad I'm ready for what I want to say ndiko missing ana lios in the very particular ngingo address yaiga ande ninde soba Adubara de video wata kwana Ele botar o dedo logo. Agora demora eu guri. Não você demora eu guri. Aí quaco vai igual. Azul. Para com isso manda eu bravo. Lero. Não vai jogar confidence. That's not the right way to do it. No mudar ko gano chiko college re iyo. Choko chigwe. Public speaker here. Is quite messy. Page yakaro yo kabiro mo governor we county ya Bomet muroke Isaac Ruto ulingo muraweke amagia CMM kama sijakosea ndio chama cha mashinani bono igatebiringa nachukuri giti ya UDA kuhira na kuliye keruke kibo governor Sintunda yendime ye county ya Bomet ndo tebiringa bono asingencho ya technology na achikwegena nomination stira chiko koroneka meke UDA at the same time ngwa kwa nomugano kurwa gekomba abantu babere ko basiritie magimabo neni biboye kibesa kinyinge ki million gosira nyuma y'umuriro wateka ubutukubu gokera igora se chire yenene ya gekomba imeyo mu cyu Nairobi right timbu katikene my brother Dudu because ina itamangana World Cup ngunya mulekera tole mulekera muri exclusive ya World Cup nega ndrete tutaangazia naona hapa pia matangazo ya auctioneers abantu libako ni bintu byaba tata chipage things are not okay for Kenyans I'm telling you chiyanye isano chibwate ebintu bitangasirega biko auctioneer nana kunyora lietagiye likigusi iyo kweresa yani ekere nibo yako ba auction ndige minutinga maybe kwa chitoka ira ukaire roni ugachoka agachire nyombeye roni etoranyirania korengana no mochoko uri obegetwe wose shot wasinyuru wakara bono mo ni bege koni wo igurinde ryose yegubengiye akane ndege kurukunga auction yabanye gutuma bo bisa na baguruka ba auctioneer kwara bagutagandura ibintu kurume TV yakwa kurite elifu 70 na beko ni wanaizingi 20 mwera fa tuju ajia akiti akanyeke murai yadimo kiya tekenda agikuru se America chinkwana cyo koleto murembenezi gatinzi America na Iran nchi chikwirane runainde Ebola ya itira abantu bono abantu goika 1245 na babere basiriye mu gimabo imense ya DRC ekero okwambukira kuburwiro obwo gwaikira abantu 1955 nomo I'm telling you bana kazi ipo. Una lolote? Mimi sina lolote ila tuingie tu kwa dondoo haraka upesi. Dondoo tunaenda wapi leo? Leo tunaingia Mizijini Kilifi County. Mizijini Kilifi County. Na pia unajua mbali na Kilifi kuwa county pia tuna mji wa Kilifi. So inaweza kuwa Kilifi town ndani ya Kilifi County lakini kamuji kanajulikana kama Mizijini. Bwana ubwancha nimboleo n'ubwancha nimbo bwata kidigiri ao odrara ngazengo odrabirego ao monta koziteka kanda kero muturi balimo kero muturi balimo kereko kere titabauti na kerokyo kya na bora nyoro nde kereko kere igoro yakende so ubwancha ni mboleo no musacha no mukungu baganchana kinsemeje ya Mizijini Kilifi iwango chaka esabali yabo yobwanchani bagakorera kunyomana nekero banyomana bakarosi familia lakini bakarorekana na ende gwanchana mono bakasikana bakabantu bakuburinga nyagete na nyagete ngakibona bancha inega inkieke bakare gutumeka barabo gaki onde naro ragende atonyorero bobisi tata ndori mbanja iniga haki esiri yabone esiri nere yeye tata bakabana barabubo bwato mochoko kadari
yani nakibagenderete buyai abantu abo baramo bagenderete buyari ogintu anye gukuruguru so balia ngo bayigwana ine kweli ntwana kwiburiyo ono data ubugimo obuna bulenga ujafa ujaumbika ndio ngakeyemo umusubati agasiri ubugimo bwaye umusubati mukumo sacho yagasiri ubugimo bwaye oh my garasiri ubugimo bwaye musacho yake umi sana gatwara ubururu bonge sana kawa ni machonzi sana wono litukulia matanga kumbe umusubati yo nabwo tumusani yo yomegenete umusubati aligete ewili yaye akamwaka motebi ewili yaye eso muri tukulia matanga te basa ko ba disclosed akikomuranche ayebuno umusani one tema buno kunyara ewili yaye monto taba isa kwenye manyara kindi tukulia matanga eso mukeralio nando yo kwenye soma naye oyesome namangana ko soma naye ane okuna kwokogani kwane ekere naralire abantu bose bategerere na ende eso mukonde igoro ndarabegunse in fact yenyare kane kanise tararadi kia sema zikadia banene zijika bona dipata bwana egaikira bono eli bagali karugu bene aso musubatu ya so migwiri yo egwiri go yale gotebaiga inche jeni tayiri etaliae otuwa murukire jeni inje jeni konda akwe gaki montinde ke no mwanchiona litukeli elio I beg your pardon montinde ke no mwanchiona kumuranje mombe gaze nje bwega mo make sure mwambekire no mwanchiona kigera ubwanje ni tuwa bwate tindo chisa baba gutigarire seye lazima boga ndre in the invisible world agito mbolinga gari kubikure moyo osega kiari kubira kiri gateba gaki babe kugo komo osaja rategerete do araria sifa eke bana ye family taigo se karakini no rategerete rategerete ari siki bana na abantu bete bategerete abantu bakubura neki umwanchi oya ningo tali ori garastari igoto babege go komo kwa pamoja abantu kubako na kubura ni abandi bakumetie ekero ma toko ni kumo ndoko randa bante magania baga korubuna bateba kai wake liriyo lia kolere basome iguri abantu batagete guchaka korengere lingankiye kohoga korekana umusacho lia gasokere kibanda kiri magega etendi elia taratoka bakasai tatine ndio hemo kayo hiyo taratoka bakasai tabati bataga kyaherete agatama anyway what else would he have done akamonyoka I'm telling you taratoka asale mbaka sai yeke ale gukora dudos tatagete kuganyama nyabantu decision kibako meki lakini indeed nanje to mwanchoya no aro tebire ngasinge chubwanjani I don't see sababu iragere kono nyo bwanjani ubukale does that make sense even umaete anyway ndo wakoli akalindoka mapenzi naro lakini te ikira sebona akoba senseless bwana you know kabe in love lakini tikali essence yoko gendera ko bumwonya abantu renomo ndio abantu nkwala ubare love ya take over paka kwa rangu muntu bona asali to muntu kieka gokora te basa kwikere leve in fact asibona origere tingo chore ko ba toxic no mai tempo ancho muntu paka ba toxic uchie sala bo have control in everything ukokore kana so mabua by the way muntu ndina ntebinga ki anything in excess na kebegia is poisonous gatena kibate bereta magara makene sukali amagi no boso anything in excess is poisonous no ene ryogo ligukugweni kugwetani dosi boro gwachire one ndagire gwente kobe moye ndagire bori in excess is poisonous anything in excess is poisonous manyabo that's why bakwete gore magana drug abuse so twara control asekende gionse lakini hata keribwancho mondo ko ni hata keribwancho mondo ko babuna byanje tai
That's what I'm telling you. Ona bunto execute gatekoba. Otegetigo charanga. Ono ngo kuoro maete, omotige gorage kwa mubeke very very smart. Well, let me tell you. Digo charanga dawo. Alakuwa liki kitu kwa kusa mutana. Ai tu kwa digo somo mutana lakini tu. Ai tu kwa digo kwa somo kitu kelia. Nkuligana ndivi. Ikora naenda ndo nko tabiri nduligete. Lakini kuna hachaka ko gesoma timaiti uko atumegete form yo twara basomi gukarekero ekero buna bari kibe gazeti. Intro ye gazeti ndabeko gero gendere basoma umugano na ende story ye at least ye summary yera ze intro. Exactly. Kera nasomegete gekatwara umuguso ngasirugutigirangera. Unangana gusoma guchinse egekuna kongera ngo nkure. Ogwa deda gi ngara le family we udabe kuragiri no moto mwawo One day, yeah. Yitugeli. Yeah. Terugwa ulenze. Life will never stop ngawo yo. Ugatebe mu ngumba no bwenge. Nkidanga ine redi yabo. Ukosoma ndo bulimo. I'm telling you, I know bwenge, that is the truth. Njedi ukosoma bulimo murai. So, my brother, anything in excess is poisonous. Very true. To have control in everything you do. Otherwise, onye to gutwara control buya. Ndio. Especially ko to kwanira mangana yo bwanchani yobo. You can't handle a heartbreak. You will die, you will commit suicide or kill someone. And again don't kwanchara 100%. Ro wachakire kugunda kurume. Then tuligo konyo. Ngokuole pi. Naye bano kwali. Yeah. Yatukole. No wachira nanga wati wanchirana. Negero guti ugana naye gende ruti ngao. Naye kukwati ko muntu kwagende. Jano kuri uchimaga naide. Ndaga yaya ndenda wenda mutiga. Nda ito azijia legi. That is why I broke it. You must be jali. Koraki broke it. You jali ka ruwa gara so juji. Gara ndinki abikiri state. No. You took a walk. Of what business is it? Na ndo kuna kuri uchimaga. Gokuri uchimaga ngwera noroyi. Ekiabo no yobajere watu ya capable of doing. Ono ngwe korra now that you can. Gojane formula ngao. Umuntu yirandire goja. Umajete burale. Tamtenda. Tigamoro kibure gasho korwese. Umahe kunyare gabono pi. Once you've made a decision, please stick by it. Yandira no bwima bwawe nyasa. Kiamwa kutembeza kiatu tembeza kiatu. Bwana tembea. Nenda. If you want to go. Oye digo ya devero. Aki Fred McGregor agoteba. If you want to go, you must go. And you wanna stay, come my way. Yadokole. Mimi nitoke hapa niwaache na kijana mzima gonge. Amekuja hapa tapiga story tu ya FIFA World Cup. Nesirimbi. Bwana tabiri sirimbi gagi. Nesirimbi lera hapo. Sports ya bro. Ya World Cup. Eto yo swage tipo sai. Bwana birare ya World Cup. Ya sports ya bro. Nesirimbi lera ndio ya sirimbi. That's matubugie. Mara bujaga magana. Tigandigie gaiga. Ngongora goliye firimbi yeye. World Cup le ndrete. Chisa chikale fani sana banyete. Chinsa chikomi aye. Ekosolere ari gigi ya etire. Imajabura World Cup ndrete sana. World Cup ndrete kumuranje. Ongera biole. Ndiande kabisa. Ero narongira moino. Narongira side moino. Ndio. Ongera. Yes. Ezirimbi nga yermwa firimbi ngento kere simple for the sports evirimbi wikamonga otherwise kega firimbi tuli go discuss gente konya tinanyo ezirimbi kera wikambu yezirimbi gongera wikaje ruti ye anjwa ruti ruti ngero go kwa sinsia utaba sinsia ze to akoera o mai 3 metri avanta bago kusikuja sege bago ese ngento ata konya ragita taiti ko basi ara tajari wala go yezirimbi Quanto che si ripe? Diamo che si ripe, che hai tata? Si ripe ya bugi. Che io wajani man. Ande je bugi rumo. Bugi si ripe ande. Ande je bugi, yo go kwa bantu. Wana bugi yo wachaka.
biro bya bas yes ona bugire sirimbe ona bugire center referee ameingia katikati uwanja pale bana MC Dudus yes center referee ndio chonga abigute chesi timu gete kurume ko kosaria yes onyege ndokere gianjandire World Cup yeye na marieta ye timu ya mekoro ku Japan alimbo ya Japan na South Korea lakini Japan yakasumbua sana lakini amalita yagogera na misi murari to korarie mupira utari moyo bona njira ariko yakwana muntu akunuga Keito Nakamura Maeda ose Nakamura gose Nakamura ndio international oyo mujaraja atwari Sagamura lakini hata kuchagira butaragenda oyo irishie dito bino cha kiagera na vera toki pronunciation ye manyeta yake Keito Nakamura gose Keito Nakamura awora tinyara guchio kiagera Nakamura origin ya to kumariki Nakamura go kwa lentri ke gusi nataka ko bona orari ke rieterio na babwe kaine but pronunciation red korente rabo gotaka kobiki ke Japan Suzuki ne gari lakini no mogoso na mbele mu timu ya Japan Suzuki bona ana omalieta ya gutu agocha nkorekanire kabisa yes lakini rende yote 9 karibu sana Henry Gongera ndio turarigiriria FIFA World Cup yes no mogasire Suzuki na abantu banga barabolinga ba Japan ande ngo bora bamwamu no mumwamu mai ango muzi ande ba Japan yaza mbachaka ko bamwamu no muburwa isoro buburwa isi akogo ngana nero mu Japan kai na ande boli ni United States of America agachora ko gasaliria isi ya Japan akubwatire club gia Parma ime yabo Italia aroche yo munyanjukio yo mote metako ko nyanjukire nze ya Bahrain no mo Kenya ndio World Cup yechize wakwa tata ai ruto kontu asabana asabiri ikiri na ndi andrete paka tarehe 19 basacha na bana umotsa chata chinyuma ikiagara World Cup yero ugochugo kuro yuga next year wasi ndo chakiri kweli wokoboka mampi wachakana n'umupira na atemete kurigera ikigosori cyagosorigwa etimu ya Japan tatanga kigo ikore timu ya Tunisia Tunisia nore egasi ngo despite babuto mo coach obimirimo bagateba tinga lende coach nero bobi patrende asene ngo yikubwa timu coach uju muji bachorete neraga ikurwa so Tunisia out the first African country kurusuwa sama mirene yega World Cup ngaligira lia gosori kati ya Tunisia na Japan I want to be very sincere joto ilipanda Japan ngwa kabali joto ilipanda bwana na ndaba murabali mbali gokora kimbali korosa tibete abantu bali batali wana ekerali birori akimire yatongero wareto ko liturumbukilia okwale gutiga nkore okwere sekerali birori atirite kiamberete tulikuwa base fulani si kwa nyumba tulikuwa base tu bana igona imugeti koki yane paka nganyoranga na kuri na bekwira ni umuntu abe fresh paka ngaje kwibariberera ririga tairas mugore sate kari berari abeire nyora ekenyugia Coca-Cola yes soda ya cooking kweli nyora soda ya cooking kendu koke baridi kabisa hata game ikae moto aje lazima joto litapungua yani kabisa liberera wikalike yani kongera tutaragenda monena kwa nako sori ya Japan na Tunisia ikiagera indeed nilipanda na joto ikabidi nipate coke baridi na ukweli coke baridi lituliza joto ni game moto ilikuwa sana nabona coke baridi ngokonye kweli asoro Kenya mabero maite sometimes no nyine ndaga nabiko gosinya kikere timu ya goro chingo chikuikorwere tata kidi soda ya coke baridi ego Kenya mabere kabisa na ndo manyete diango tebi hekere gosori egendrete gosori kwa etimuro jigo jikoengerwa na boko nyoroma ite konyo mugabire Saudi ya nyama choma ya achira snacks nchare ngumuina ndio hiyo sasa tata bono kuiguna nene appetite teyo ego sira tiagwe chanda nyora coke baridi ndio si balimo
ekero wasibire koki baridi gonya kumotekera sibire koki baridi lakini gonya kumena moto sibire koki baridi yani okuba refresh do kuibusoka ke ibutoka kono umuntu kubwanga ivo hapo sasa yo sibire soda ya koki baridi ndio bora diengo tebinga ekero kwa yesibire ndagere libono manya kuche uri ndagera ndio basi kwa birabi lazima itaingia na ukimaliza maliza na koki baridi yes bono chiko soli chinde nchiko soli kutalia ya Japan yoka na kwa yate bia sengenjo yao nkiri maberera sana yes chiko soli nechi nyinge na bona yokora manyo motegereri chinde nturigire linga ngiyakora chire nkenche yo yago sori tukuri ya igoro Jumapili saa moja saa mbili ilikuwa Jumapili tabali kelisio ngoyongo wa kwekale na Tunisia ngosa uchukue kale bana ndio tunaona alenge kabisa lakini nilipata usaidizi sana na koki baridi ndio ndio matata bachiretire rero najite konyore yo mokebe gasi timu go teterere gatanya kolesene konweri byona najite konyore ya Brazil bado gote jirangijiri yero ke pona yero Brazil ke kogosoria kore top fan bwana na boko yo musabia kabisa I think now koki na walienda viwango vingine bwana iko sawa ekara manyeko motegere chiko soli chichaba chiko kosoliwa ri tukarigoro mbali na Japan kujikole timu ya Tunisia chigolinye bose na connections ya Tunisia gosoka kuri sama mbere World Cup insia ya Hispania nigo ya kortensia ya Saudi Arabia chigolinya sirgana lisegero mogosori Lamine Yamal ndio gati abagosori bali abakeke masama mbere ga World Cup kwene chikonyo sigori egentu okeretensia ya Hispania konyora chipoint 3 na kugendera kubeka matumaini abandi akayugusika gucyasege kagiye round of 32 at the same time Belgium yakine tuba maberera n'ense Iran maiga yo mugosori nkoi kwa red card na gwike red card ya gatano na gatatu torarno nyasi group stages so far kwa kiche red card inye busio usi inye extra kiagara World Cup yote ya 2022 ime ya Qatar red card inye as a tournament ngimani go chene no to but so as a World Cup yiga ntura no nyana sika keke group stages but red card nane chena nirwe nkamuligero ya mugasori mukuru we timu ya AC Milan Zlatan Ibrahimovic agakwandira red card mugasori Miguel Almiron no mugasori we club yosibwe ya Paraguay ayana ne tumaga yugo tubomono rega machiko na roro dudu sino mugasori wense ya Brazil totebe ndio inchiri Morocco tingu kwana na gagingo tubeto mono ikyagara cinga kechumo mugasori we club ya Benfica na kwandire to mugasori we timu ya Real Madrid Vinicius Junior ne gatubeto mono une nchire ya moyo kumurama entechike kalenta libererase ingoyo sara so ni sign ambayo ikubaliki kubaliki so namba chiko uze go tubu muno kwa ni opponent mu kwa ni rasubya utapewa red card because mpaka manya injigwa kwana igone ko kwandira ya opponent ndio ko bakongori go cha somon ade go World Cup maberera gutire kerasi maberera tirite kerasi bantu batakire koki baridi koki baridi zitagere gitaro gutaraguka ero gongerekere penalty gwa ko penalty umugosori ebirimbi yabugire yetobugiga iga mugosori penalty kabisa mugosori penalty mugosori namba kianda oirwe penalty ndio akanye go chali bagago waka aminyo kebro yo gotoma naenda aratenena ingi yakaba aminga ke nandara tuba umadeta keira riye virimbi yabugire agenda ryo kana konya na gwako mupira inye gakonyosya nyose nye niko likibe kubwate bwate lakini wigira so mupira utenenire tatometi mupira atise atenene kabisa mupira no ore tarayukuna atenene ngiyako inje setwana nsego rebe boro kuna kumchanda noro dudu okay njena no koranji kondiri ko tabi kyagara abagasori tibete singori ko ko renge technique ya chuchinyo ngo chari ngo tuma mumuntu gotoma utene na akechi second getoma yegotoma mupiro uri goalkeeper yara lakini gwatenene kabisa gwachire either gwachire eri bali abugire firimbi gwachire gwaikira so mupira liba gware gotoma ndira ne maye gake obeka hands akimbo njeye tokarkimanyete ase gotumbe penalty pora to yukuna bwase gutiza ngwana ne ngorubuti cyugukibe kabisa manyenga utakula kadi ya njano utakula kadi ya njano
Kwa West Chinsa. Kwa West Chinsa inakubalika. Hapa sasa ndio nimepata vitu. Ni wasting time. Kwa West ta Efrim pia buge. Era falio kanyo tomoto ba atakupea kadi. Unakula ya jana. Unakula ya jana. Chikia ganata batinge bi second gete. Na tunge bi second. Izo gocho otise goalkeeper arapo tunge bi second gete. Chinke sana chitara rangi sana iga. Iyo itaka. Lakini otise oterere goalkeeper na ndo otise. Abuna boka we yellow card. Gosoli gatie timu ya Belgium ne timu ya Iran. Ne gosoli ndenera na kumeti sana. Yatwale tamaberera sana. Ilikuwa ni game moto kweli, nayo ilikuwa inahitaji koko baridi. Kiagera ngaki Belgium chiko draw na Iran. Umupiro uyu twale kugerigereria sige sango buna gwateba kugerigereria nalingi nabasani. Basani bali Iran njeno nalingi Belgium. Kiagera mogasuru kakunimba sigete sana ngulipokale any time. Tata Irani gakora Belgium kweli mpira mkongo sana kama tumaini yabo bagendera mete Belgium bonega asingo yabo yo mwele baragosoli nensi yabo Hispania iwapo watampiga Spain basi itakuwa ngumu. Ni Hispania manani nitakonfirm pale ene babera akolo sana na barasokiwe cyagera bonega mpaka nitubu byasingo yabo yo mwele ndio so far chinsisa tuchachire isikasama mirene ya World Cup na umupira ujiga ekene keritogo tabane msidudu singo chorobu mwansu kina abantu bakujirgerera asige sango mubige tose nakanyamaga igasemesa nini na kadari karabasani nari nanyana kare umuntu akugutira amaberera nande bono kakijega ya World Cup to utira amaberera mono nyorenga kwa gosero yo minuko ya KNS ode ya kokubaridi. Ni kweli naende toto yo mutegereri nga chinga kichiga cha FIFA World Cup neke kabisa tubose kugenda koreko soli nyitu wati kokubaridi yao. Naende by the way bona njoni mbwa tubosane yo mugusumbua sana. I know una narongo jena kororo mupira wa Argentina na Austria. Yes. Siwezi enda na moja. Na lazima nikuwe na 2-3. Egerima ete gara leto mochando nene. So yani kokubaridi ni kitulizo kamili. Is the real freshness. So ekaro kwenda kolire ya soli yao. Make sure uko na netoka nyombole gongera umaita ndombole bakulira si familia wako kwa meza pale. Hakikisha fridge yako iko na coke baridi bwana. Inakuwa sawa sawa ikigana nabonyo ro mwana alia monginale team ya Emuina mwaka nerale ya yega wono na bokonyo range team gete ndete konyo si uri muntu kwanya ukirira ama ngakiyoko mukanga ngakiyoko muiranisi ni coke baridi. Na kiko teranga game moto coke baridi raisi go tu na abantu kwalenta na nyina ba mate to kolgeri mu amate mwinu kwa molenta na mu amate kwa mate nchituriye rulingo yoga koki yekoleta bantamo. Yes. Ensende ya rule mo surprises za sama mrene ya World Cup ya kinija maberere saidi nensi ya Cape Verde ndio kura sergo kura Afrika bwate around 50,000 people mana mnegani insenke sana by the way Cape Verde kabwate nsi ya tugukwandira igaiga Hispania drasingo ya bentangani butkubugo kera rero ya kanyamaberera enzi ya Uruguay karaba ende dreche gulibira sibire mambi ya rero walijaribu sana so kesokorigereria enzi ya Uruguay egosori ya bayo mwelyo Uruguay niko baraga nirigubu bite same time enzi ya Cape Verde na barabu niko baraga nirigubu bite Cape Verde niko baraga enzi ya New Zealand asego sori yabo yo mwelyo chinga ki egaiga baisa kajoro bubwi bachira asige kakikubwati. Yes ego sori ngaini sana kurase ekense ju egaiga tugokwanira ni ija Cape Verde. Actually Cape Verde sofa mu goalkeeper bufo sinya gatichu goalkeeper chiri chakore amangana makungu sana ase World Cup yiga connectinga ngubeka balensi abo asage kyagana no chisefu ari wakubot kubu gukera rero se mambya rero ne chisefu chigoromo ne kere kunyuru nensi abo Spain na rna korite gasiende ne sana yogati ya mugosori yori egaiga forward abange sana bachage tukumubwati asense mu mtandao Instagram go site magaje go kolege ntukumenyekana tubona clinical saves agete na kwira no nyama mu abuli tukoligoro na arokane tasigeti ekerense jiu ya Cape Verde bali kogosori nensi ya Uruguay kuligere mwana oyega igavo sinya buna kubwata maega yero kubwata ko robot ya sense mu mtandao gotebangena ta konyora kibeze cyugo soimi ya US kuligere linko yeye ga batirinde egaiga United States of America
government nyene ikamurangirine kamwe visa cyogo yogo swase kuligiria mamirine yiga World Cup watabe Cape Verde what population yabantu approximately it around 50,000 ama namna gani ni around 530,000 530,000 nusu milioni pale 50,000 unajua hata Vatican unajua ndio iko na watu population ya chini sana nafikiri less 2,000 people Vatican huko ndio makao makuu ya papa yeye ni ya Italy pale Italy na hata na nyingine si Curacao population ya nenge sana gati chinzi chiri igachibate population yanke World Cup itatuonyesha maneno umeitaje kuongeza hiyo Curacao tumete usembu yado usembu bende wakule kwa na wewe kwa mzidudu nilikuwa najaribu kuangalia nione ndio nione na ndio magdo asikira mama wangu tali Curacao kwa yange yama wewe kiaga na ni World Cup ngo torkera baga unahitaji kwa kibaridi bro unahitaji kwa kibaridi kiaga na nyanya tali Curacao kurukune je kurukwa jamu te Curacao ngonya tisi enda vile takina sisemi kitu lakini muhimu unahitaji kwa kibaridi nene sana unahitaji kwa kibaridi World Cup yege mte chaka by the way mpira tu chako tabote aliganiti ikiagera intuko tambira wote mtu aligani yes mtu wikiwa aligani bikera huko aligani nokuya sijui kama una la ziada mtu wikiwa aligani ikire kinte tukoma nyuma tigeli buna rero imenano bigo chikogosorwa yes ensi Argentina na Austria takwa hapa kuanzia saa 1 noga tegema tigeli aligani ne soda inkindu ya kokpari yadi mpira tu chake firimbi litebuga mimi nitakuwa base mimi nitakuwa base tutakuwa na rafiki yangu yali gani mchinge bangete ibange kwa baridi bwana ilindo kija mabirire kiagera ngagarterera nande Argentina kini kwa maberera gusi kini abantu amabere tibete anse mukeje gora Argentina Austria mimi niko pale Argentina na niko sawa nje no Argentina batambe niko sawa abantu ba Ronaldo bikatuba kini amaberera bataraje kogosore baravuga gosori yabo bikatoga ndire ko bakini amaberera bagaga kabisa pocho bataraje kogosore gosori yabo litamani bikatukini abantu amaberera na baravuga ntabande to karuno kuyarigani bakonyora esoda ingendu ya baridi sogota banga one more for the game moto cock baridi uja kabisa at the same time mbali na ense ya Argentina kugosoli nensi ya Austria rero ensi ya Ufaransa mpaka so nensi ya Iraq rero unaona ache pale Mbappe na Karibiyama kule Ufaransa atamtesa sana mwana Iraq so Iraq ya rasa ukiche bunduki hapana mwana Iraq mwana France atamtesa sana mwana Iraq atamtesa vibaya sana mabao subiri mabao zaidi ya 3 na Mbappe gati abagosori bari bakagere uchuko kori biyase gosori yes chiko sori bune chikora je to kuiba soda ya baridi ya kok baridi kigera ayo maberera agutira sana na abigense ya Norway mpaka sori nense ya Senegal tibe itinganga yugo tenene yura agosori gusa saba ya mambi Norway na Senegal ngosori ngiya sana ndongo lakini Norway ni kule South Marekani inapatikana South America kule Norway iko Europe iko akina Holland akina Norway ile ni Uruguay ndio Norway sasa acha uko na mnege songo tena songo kana songo uneke kusida na zina kwa vile tevirenga na kwa Norway Norway tinabe kan Norway kwa nilita ari yire gatie kwa na ngongera kwa na ngari ni wari ayo karo prediction lazima upewe kwa kibaridi ngai yewato ke Norway najua itatesa sana mwana Senegal njereba round ya nabiri mwino actually the best Senegal can play Nedro Haaland yuko sawa Martin Odegaard yupo sawa na bagosori bande yes Nseme ndo Sadio Mane akina Iliman Ndiaye akina Nicolas Jackson ndio bale kabisa so while waiting torenga kutakuwa namna gani tukipatana tafadhali base kok baridi muhimu alafu Jordan bagosori na Algeria
chisa igaiga atugokwandana ni komicha mampya ina fixture era chikogoserwa litkulia lero Jordan Algeria Jordan Algeria hapo nipo na wewe Algeria alafu pia usisahau egosoli nile ya kurbo ya gosoli kubona mambi kati ya Egypt na was it New Zealand actually na Egypt baruma igana konyoru bichi gulisa niliona pale Sara akiwa gati ya bagosoli mwana bona Papa Masai at least mbiyare kara kugumo Sara amusigete sana akiwa pale headquarters amu anjete sana Mo Sala na najaga gingera Mo Sala squeeze gingera kijana geke bono kijana geke sana bedino mugosoli muya tindara combination yabagosoli buna egosoli egose combination mine alenge kati ya Sadio Mane na huyu jamaa anajulikana kama Mohamed Salah Liverpool wakati ule ilikuwa combination moto sana yarachira kidogo yarachira aye coke baridi muhimu kiasi kile gosoli yoko genda make sure you get your coke baridi nanye bari bakwenda chishere chipati tafadhali we kabere kingambo bwata coke baridi karba kuligira mipira yiga by the way antumba bwata chipadre ko karwandi kapuga ndrete betali bante bata na gwate masane kurugu muguli musani yo coke baridi ne yomokebe muguli timu ya ndugu yani we kanjike na mwemukili kabisa aicharishi kiwango as long as ile coke yae ndio mubugore ya rimwe elinde nera maberera nyare kabakago kiachinga ki World Cup yigege ndrete ne kito gosiga toto bimatigere butamina ki one more for the game ndio moto coke baridi kabisa angore tarechea patena mwendo wa saa 6 pale dakika 45 linde turgelinga kuna kwa namna gani mimi na beji skuru beji sekondari ni update gabo mbie kera omwelero kendo ya rorende skuru njire chiko yaba isikango gosoriere ase county ya Nyamira chemba manyinga kutakuwa namna gani ndio gwera saa 6 dakika 45 ni Genesod okwane coke baridi sikukose alafu pia to make sure kwa kone rigora bana banyoroka bamubamba high school kerogura na ne toko wakorire mangana na ndurure inji kwagara gwante yigo wanti kinge njenga baka ritibi actually bayi korita metembe chi penalty 5 kwa moto sana hatari sana right moja motele na tukukolera gabu yakoro kwa Henry Gonkera